Martin Finenkosha Siye Perdenin Siyai Sisa Kaiwana Nauta
Paano natin, mabigas ka sa malaman para magpusin ka. Mental at error. Ang anak-anak, noon na magpapalagap, may palanyak tugilipan, kasiyahan, kaya sa malaman, kita makaya-maya-waya.
Beautiful, beautiful. You guys want one more? Here we go, one more. You guys get one more? Can I get it? Let's go. Bali Workers Day 2025. Dancers ready? Music ready? Here we go. Not yet? Ready? Lights, camera, action!
Celestial and Eagle. Emma, yang sorry dancers na.
Hero. We want some more from Team Hero. Ooh, it's hot in here. Can everybody hear me from the back? You guys can hear me loud and clear from the back?
Raise your hand if you can hear me from the back. Alright, thank you very much. For the next performance from Team Hilo. And Hilo song from Dance Along. Let's go Team Hilo. Team Hilo ready? Ready. Everybody ready? Everybody ready? There you go. Don't fall asleep, guys. We have more performances. Here we go.
Can I get a one time for the next time for Team Hilo? Thank you for Team Hilo. Now we will let Rabai get ready.
We want some more. How about a round of applause for Team
Jeremiah. Mamay, that's perfect. That's Pastor na Jeremiah, yes?
kimakatiye kagim tawagan ni kikisap na yel. Patingon, insesilan matay na kawa matasyon ni Benjamin Tosh, na kilos kamala kikitimbel sopla. Na Benjamin Tosh, kita may gawos pa yung isa niya. Pero kaksakin God, katikisan kanet na sinukan tinanla na yung konoren na kayelay. Efin siya, katin ko pa yung gawos na kiplan lawos kaya tasyo, magmatuko. Napasya na ko mafasyo kay Malong. Matayin pinanla na yung ngayalos na yung goyin. Kakakay pulog kay Kakalasyo. Benjamin Tosh, shukla ko lalash. Katnukun, katsa na sa pa. Aro, support lawas na kawa. Kakasya sige karsayangan. Ingon kasya ko at pe, butikon. Kay oya mo makuha sa rotation. Nagipensing Milo's fashion kay Obosh, malong se. Pero sa tamo lang na sinmatayin kay Garcia ko. Nakawas ka tamo lang na sin church, kay tamo lawas kay Kuwasash kaya. Narapensing kanya may Palaplash. Tigini Shue Arni, Shalakpong. Inaon ko telan ko yung tao na malong sige na simatayin pinadon na lolo kahawa. Orang pagpenseng na tangan ko, tigini staring na pensel, pinwaye, namanas na kami ito. Namasaspas na! Masa ito matigilis despet, inaan naman ng lamay kontak na nasin. Kalimatan, kamatayin ka ito na biyash pinanilo. Pero matang lang ni Pesta, Belen, yung nakanas na ba namin ito. Lamala, tigilis yonis, iladang lang nasin, matay miyas pinan ko na, narangatang lang, tigilis wanta rapot, lang namalas na konamito. Masakit sa may Sumna sinay Maui, Logya Ostin Wawalobos, at Palangan Puerni kaya sa Sapay. May tangal tiginis Yudita Namita, Namanas, Preston Lashki 2024, at ang kalamalong sakta sa ngayon, pamisin na kiwit China! Kaya ako na sisikla ng lamay, matayin silang lamay. Kaya tiya may ko na yung pain ko, matayin makul, taka ikasayangan na kayo, along sa rela special apal lang na Zoom. Kasi pinarela, plan mo parang ulo man ta siya matarlang rin kato, insesike. Ay, kung naman ka nagpipela siya, Applause for Team Lanai. Hey.
For the last performance of Following Women's Day 2025, we have Team Molly without further ado. Ringo. Round of applause for Team Molly. Are we ready?
we're going to show you how it goes down on Maui. Let's go! Testing 1, 2, 1, 2. We're
competition, very, very tough. Without competition, we wouldn't have seen all groups coming in with their beautiful performances, beautiful faces, and spirit. Müşe talay nuiya, kya siya ke Sulela Lasha. Makasha na meta, Honolulu Takma, ngayon sam na nga born and raised na Ashmukul se Takma, ngayon sam na nga politician se. Napon na na win. Tasyak ka nga lakak sa pinbawas na phone na patiye, may katyato, may kadengan, nse lowos. Masi mayoki meta, pa pawasarik makin and show langse. Love. Pangin masi mayok, katiyak kota, but then share with na kayo. Kulaman lang, special kulaman lang kasi magul na kayo, pangin na kayo magul. Takamata sa 40 mataya na. But the guy apologized that this is the way we women celebrate women. But celebrate can make it lash, around lash, 10 lash, kitakat, Gopi lash, gives lash, Ingan, champion lash. Nga in fact, manafon na win. Because show it to us that spirit of love, joy, peace, cooperation. Kashok tamay siya, halipne tamay kitkasya. There is, kung talaga siya Sulela, lesa ewino. Kat pintangon, team sa boy inen uloman, na kung nakmanas, show support long by shouting back pa siya yung sana inatayat. Use mga pagkoko na imit sana la. Pangan use mga katkoy kak mo pangan use ito And dala ko na. Like siya pangan mo tayo. You ready? Kung dadako ba?
Let's approach! Hey, Lisa over there, let's approach!
lang balik ka learning. Okay? So, ito ka sa Palangay, at kahit pa po siya, dahil ay ito ng mga sample sa kanyang sa mga ito. And pinamamanap ko pero, hindi ba dati naman ko dyan, hindi ko pinamamanap, pinay na, di ba yung makatak sa kailang tutulan. Women's Ticket 2025. Kaya ka pa, NAK 2000, Naki 2026, naki Austin. Pwede yan na airport. Toshaki ko toshipe. Orang ay bakta na sila. O naluluin na nakmalas. Kaya sila. Makuusin na yung yakata and natashwe. Pero ngayon na pa siya sila yung tayo kaya si Rose. Tasha ke bile ashe dina atale ngai kinti ashe ko muske amai pangaka ma enda na yore lagi am lagi de fasha sisla tu shakiare tasha ke lagi na banga e bile ashe kate na ma ena lo moses atale ngai kinti ashe ko mus amai pangaka manda Juga pas-pas salah banget, Nena super pas-pas kan pas-pas itu berapa Saya bawas nomor bagian itu sudah dalam dan kalau kata kasih cuma petawai apa? Banyak. Banyak dulu. Honolulu, banyak lanai ini ya. Nah ini nak depan Rao saja. Besok lagi semuanya harus turnamen saja. Kemudian terus next year. The clocks are going to realize teams, lagi choreographers, lagi kids, lagi Kesha Lows. Ano nakaka-accept mo? Lagi, lanay nga siya, kaya lanay, ano luge fatla, au kadashuke, warset, ye fasha, ibin ko, pinangse, olang sa langgat, ano luge ost. Lagi, kulo naman na, lagi baiksen, kulo malalap na sin Maui, Kiorela wo kolos keman kewa katola kubo yan na sumsenya. Temo ke kusenya mo kaya na wala kaya ay kita tayo at kasa din ka keman ko marikle. Insiya ko todo yan ni kinameta makita ka ng hindi ba. Sa amin sana sa dagalan kematay wa tige sa. Kuno naman la. Host next year 2026 Honolulu. Kita ini nak kali ya tapi ini lah kita syafta kemudian cuyak tak kita malam nasi Maui latawan nama kata dan ini nak kita zaman kiri mai kita mam kemudian sebenarnya tak kali kemudian ini kita nak pelak leh para malam se kamu President Lasha, we Vice President Lasha, we with Mama Lasha. Siya may collage na anak ko waskalan kaya et pamediksan nama ko waskalan kaya masikya mananya din ang ugat ko yung kasi plan siya sa chapter nga bangon met ko President Vice Nindin Nimeta Nasharela ko siya was Mintari na manifesta Lord kung paya siya national
Nagkasyagot, kaliya, len na siya. Nasyap kami tiki Maui, Midpoint Maui, Peppershell. Sa Pinot, any announcements in NSCM with? NSCM matan? May dagat sinaman sa talong for Shiloan. Mata, ito may Maui, Agnes na saksa. May naka, ako na yung sa Bilok. Kulamala pelekut to dilo. Kulamala penasin pelekilo. Kundala na nasawit pe. Kanjak tam detin kesin pe eda festival. Tata kasi flap like Maui. Mas may announcement saya. Pinwangin, nag-aisang na si Vice President Nasha, Kate Washington. And mazame din mi ko waspanan sa angkulan singkat ke mo lashmi kayawa sa katakalan na lendo lashmi kadawala ni pa mising sakta. We've been up a in fact by God and we got. God and we got a DNCC Akeshai ngay kalang Longse Yok Kilin Luwadari ngay. Rang effect ko lang na sa Yok especially ko lang na sin may nagawa mata ko finansaya ngayon. Kona, Hilo, Honolulu, Lanay. Kulo na malang na sundang na kayawa. Ngayon na ala leaders siya ngayon fact special kulo na sin Matan Maui Yok. Kaya orala wawangagos. Paya lagat akilin. As maglatsyat na tigay-galget. Katsyat na lutlut. Yan nagawa katsyat na lutlut. Tasyak to. Kaya siya pinlang sa lagkataragat kanak sa pinamang. When hindi siya sayang ang fact, kasi kulang mo kayo na, tautal mo kayo na, pa nga kansagin niya na. Ay na wala Preston Loco, Lasha Magmaumatan, Milin Niten, ay pa Preston Magmatan kay 2025, na ildan siya nga kayo tapol, may situtukan pa Lin na dal, Pascal Shuk, Papa Excel, Rob, and Mike Keskin Ginena. So, hindi na Shuk kung kaya. So, akin na kalam ni kusin ko na akas mo kaya na. Ke lenduwangan. Pasta mga kisamon, tasyap ta, kisibin pera, may talakuwas kiso matata dalian and Maui, na panag yung faka, fingay matan fosh, ke kaisi takangan wikat mataklasnes, na may nata, yung kayo sa Menchoy, and Maui Wawi. Salamat lang, Bibella ba? Salamat lang, Vice President Brent. Kami pa yung best celebrate at Nasha. Kami ka yung tagala, Meta, Kalye, ikay Dilata. Honolulu! Salamat lang! Oh, Honolulu likes favorite. Kona, salamat lang! Siap-siap di reklam. Siapa yang
matan finen ko siya. Siye pelenin siyai. Sista kay wana nakto aslo. Duyakin matan ko siya.